Bernard Grek laqa l-istedina ta' Isabel Bonnici sabiex jiddiskutu materja importanti ħafna e kif Jean Paul Sofia qed tipproponi tibdil fil-liġi li tirregola l-inkjesti. Isabel Bonnici qed titlob lil politiċi sabiex jiddiskutu jdaħlu fis-seħħ il-possibilità li l-qraba ta' vittmi li jmutu mewta mhux naturali ikollhom aċċess għar-rapport tal-inkjesta brabta ma' dak li jkun seħħ u li tali inkjesta tkun ukoll pubblika jekk tkun ix-xewqa tal-qraba. It-tnejn Isabel Bonnici iltaqet mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u mad-deputati nazzjonalisti Carola Aquilina u Jerome Caruana Cilja fejn saret talba biex din il-materja tiġi diskussa b'mod urġenti fil-Parlament. Wara li ġie spjegat x'qed ikun propost, Isabel Bonnici appellat sabiex iż-żewġ partiti jaħdmu flimkien favur il-vittmi li jkunu mietu mewta mhux naturali. Jean Paul Sofia qalet li tinsab fiduċjuża li pajjiżna jasal għal bidla sabiex titnaqqas id-dibatija u l-inġustizzja fis-sistema preżenti. Permezz ta' post fuq Facebook, Isabel Bonnici appellat minn ġdid lil Robert Abela sabiex jaċċetta l-laqgħa magħha ħalli tispjega din il-proposta. Dan hekk kif jidher li s'issa ma kienx hemm ebda komunikazzjoni minnaħa tal-Gvern fuq il-proposti li qed tagħmel.